سلاف تماشاوان هجا و بخیر هاتنه سر چوار هاتنه لباجار شهری نو برنامه کدنی دیسان به هفدورانه ایدی روژین کو امدگلن و مها پیروز خلاص بر به جشن واته ام لباجار که وسا خوشیکن پیروزن کو لپشت بچای جودی هيا افدر باجار شهری نوه افدر باجار نو علیه السلام نو علیه السلام کو پشت طوفانه تیودر بجید به حتی تی گوتن کو گنده یکمین سنانی جرات بجن یعنی گنده هشتان کو هشت کس یا جی هشتی کس دناف کشتی گمیه دابونه چو گمی کو تی ودره لسر چیای جودی راد وستک و قرآن بجه وستوت علی الجودی یعنی کشتی لسر گمیه دانی و هنگه گندک تی آوا کنی یعنی گنده یکمین لسر دنیای مود بینیم که اول سر وی چیای لبر وی قنطاره وی چیای دایه هاو قصد ورکا مهمه تی گوته که لگوار هنک روایتان حضرتی نو شرنخ ویده ورکو عمل ویدر کنه هاوینان هاتیه ویدرش برکو بلنده وک زوزان آیه زوستان جی چیه جزیره الویدره نشته جیبیه الویدره رو نشتیه او ام دزانه که تربا نو علیه السلام جی لجزيرة مايا بوطانة لبرويجي مزقفتك هيا مزقفتا نوح عليه السلام هيا باجاركي بيروزة باجاركي قديمة عم دبيجن جبركو بافي مايا دويمين تي حسب بشتي حزتي آدم وهر وها پیغمبركو هر زيده جي عمري ويدرج بيه يعني تي چمان از ورا بيجم انسانكو ورا ويدري عمري ويدرج دبه دناف في هواي دا في شنكاية دا في خوارنه دا في طعما آوا ويدر كي عمري مرواج درشت بكو قرآن بيروز بحثا عمري ويتكا كو تورات شي ويكي هجمارا ويكي ده نحسا دو بينجي سال زيادتر جيه حضرتي نوح عليه السلام ام باجارة كي وسا قديما ام بهفدورا برنامه كا وسا خوشك چيت كن ايدي برب ججنه بادش هيسك حقا جدايه دوركي خمگينن هم جبركو رمضان خلاص تبه لدوركي جام كيف بكيف جبركو ججن تي ده هست نوا هفدو دانه لی دوی رمضان دا خصوصا با خصوص دوی مرف دسته خوب ده ایتیمان جبر کو پیغمبر ما ایتیم بو و قدر و قیمت ایتیمان جی گلک زان بو روزه کی بر بججنه واته وقت بجن ام بجن سبين ادس با چوا عيد به ججنه کا وصا لعصر سعادت جي هي كركك هالو دره هناك صحابين ما وك عفو هناك عالمين ما دبجكو قيزكك باستكن ليه از وان راس بکن جبرکو ناوی وی کرکیجی هیا کرکه که ناوی وی بوجیر یکی ایتیمه باوی وی ده اوکی دا رحمت کریه باوی وی ده حرب دا رحمت کریه و دیا ویجی بی اوکمایه تماشاوانه جا یعنی دیا ویجی به ایتیمه کرا مایه پیشتی ویجی زوجیه یعنی بوجیر بتنا سری خمایه روزه که دیگه جشن پیغمبر مدین نماز دارو کنه یک به کیفه خیر اف چیه گلو دبیجه لنره کو کرکه که دور دا بیش کاله جلی ملیوانا طبقه تاندینه تبال پیغمبر خو خورد که تبر دبیجه تخیره گلو چما تو سخمگینی چما تو کیف ناکی ما ایرو جشنه دبیجه کازی چه کیف کنه دیگه باوی مده حربه دا چو جنگا شر حربا پیغمبر دیامشی بیکی را زوجی اجیل وان درا به تنه به سر و برمامه نه حوالی من هنه نه جلی من هنه نشکالی من هنه پیغمبر ما تبالت بیجه کو تتخوازی پیغمبر و باوته تخوازی کو عیشه و دایکاته تخوازی کو فاطمه و خوشکاته وانا تخوازی ملکات افسا چه بوه طبعی کرک فهمت که دویجه تخوازیم یا رسول الله راتبه ویدبه ماله سری ویوانا شد کن جلی نولت کن اوی بردن ویژه هرم جان ناف حوالی خوب لیزه حوالی ویدبینه جلی ویوانا بکیف خیرته دبیجه پیغمبری دی باوی منه وصا کیف دکه کیف اقامازن دکه پیغمبری مدما کو وی وک اولاد ورد گرت تخبا خو ناوی ویجد گوهرنه ناوی که بشیر بین اقطا بشیر مروف سرداد چه پیغمبر وفات که کوچه داوید که لوی داره تشکید بجه آها از نو ایتیم بوم دوی مهدا دوی مرف سر زاروکان خصوصی سر ایتیمان مزده دوی مرف لوان بنره دوی مرف آلیکاریان بکه او مه ایتیمانه اما هنک ججنا خبر بدن هنک اما بفکر مکان ایرا و مهدا ما چه کریه گلو
وان تشتكو ما قزانش كريه وك نماجه تراويحه قوتنا نباش كومجي خجت دسبيرن اما دو وانا بگرن اما چوا وانا وان روجين پیشیا مدجی اما دوام بکن اما دو وانا بن كرم كن خيراتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء
أقلعي وغيض الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الفاتحة. كي انيس كو سوره حوته خوانده دوردا بحثا حضرت نوح تکرنه هم بحثا طوفان تکرنه قرآن پیروز كو د 28 سوره انده جشول نه زیاتر بحثا نوح علیه السلام دکه دوردا هم بحثا و طوفان هاتا کرنه كو د قرآن تلاوت قرآن دا خواندن قرآن دا د سوره انده اوسا در بسته بو كو حضرت نوح بچه آوای جو طوفان رزگار بو بچه آوای او کسین کو حلاق بون یک جوان جی او بو کو کریوی بو پشتیوی جی واستوت على الجودی یعنی کشتیا حضرت نوح لچیای جودی دانی چیای جودی جی کو ام نام پشتا خدای ام لبره پروگرام و برنامه چتکن انشالله و خیر و برکت حضرت نوح کو ذریتا ویا السر دنیای بلا بو یعنی باوی می دویمینه إن شاء الله أو بركة حضرت نوح كذا مال ما جان ما بدن ما عبادة مجي جبركو واركي بيروز أم برنامج چتكن إن شاء الله و بيروز باهيا و دورا خوشك وشيرين إن شاء الله وجي لجم خواه دراك ورونشتين وجي هيستك إيرو استوديو ما أم بيجن وقت بيجن ستا ما خملانديه كو أم میوان من جی بی شباب هاتنه بی شباب پیشی کود دما کمار دا جمهوریت دا گریدای وانه بو دورا گشته سرته دید کو سرت جرا حد بی شباب نکاره درکه و دوی دورک قوتر و مزنتر به گشته حکاری و هنک هلگرد نه رانکر گریدان شرنخه بو نه نافچه کام سخوشکو شیرینه ايش بركو هذا واره حضرت نوح يعني دفرك وصاق فشكو جرام بها انجا باجارك وصا باجارك كي وصا
خوشک و گرانبها هل بگره ایرو می بحثا اوان ججنین ما وان روزی که ما پیش خواهشت ما چی کر گلو ام هنک حسابی نکن وقتی حسابه از دبیجم هیچی ندارنگه جبرکو اف ما او بچه که خود زنم بخواب گینن سالا کوره آننا ام نزانه دیگ ده میوانه من هنه لجیه میوانه می یکمی کو جبو دانستینا بیش شبابه ما یا برنگین حقیقتا حولک ما زنده ده خیرتک ما زنده ده جبو ویجی هر فوارک لکدر ایلا که او بخودش دیزاین دکه کو ایروس به درجه اوی بخود دیزاین کرد شاردار بیش شبابه حبیب اشاری ایرو میوانه منه از بنی بخیراتی سر شبابه من زیده نگوام ها نوسا یعنی یا راست کار دانستینه کار tanıtımı امروزین ده 15 ساله yani dve tecrübe jî lazime dibêjin ya gotina ka Tirkiye dibêjin yani pişta gureçma qalinde ji ber ku karê xwe bi xwe dike vê me got heyra em çêke te gona biseke ez vede helkim malata avabe temeneşkan hatî bûyî mêvanê me Habib aşan temaşavan nêje ku dildarekî bey şebabê ye çoğu beşin dam axaftinê da em hîn bibin beka çoğu dildarî heve dildarî heve ku mer bi her awê xwe mer xwe teslîmê bajarê xwe bike bajaroka xwe bike û ji bo wî mer bixebite û de jî razî be xebateka xweşik jî dike nav sohbeta xwe de em ê behsa hem xebatên yên birêz Habib aşan em jî yên bey şebabê rewşa Remezana wê derke em ê behs bikin mêvanekî min dijî heye ew jî ji bey şebabê ye وكيل مفتي بي شبابي مگو سيدات وكيل مفتي بي شبابي كو حيرات تنبجه بيك بيجه مالا بس بي شبابي مجي نفس بتشوكن افجي توي مانيكو هواياوي ومعنوياتاوي اوسا يعني انسان كل ويدر كي قدر ددن انسانيته نادن عنوانا نادن تيترا نادن برنافكا ميوانكي من هيا مالا قادر bildik İro mevanim. Ezbeni bxeyrati. Sersera serçavara. Xeyrat abin. Tiçavanit baş inşallah. Şükür elhamdülillah. Xuda şeva razı bitin inşallah. Malume beyşeba bu şırnak nizanım gelo hava ve ayniye na. hemen aynı ya. Du se rakam farklı ki. Yani zozani ve berçelan hene. Bele. Kobnavu dengin. Bele faraşin heye. Meydana kolya, meydan zengil. Yani hava hama bece vakeve. Nasıl? Bele. Çawar Jvede huniktir. Ramazan çawar derbas bu ezbeni. Ramazan pır xoş. Roja peşi ve ana ve dine berçave xoy. Yani roj bu roje em xemgin ku xelas be li tabi hava olarak hava germtirdi be. Fakat cemme zozan em je etkilenmiş nabın baş. Ev maneviyat çawaya gelo yani dedi deverek ciye koçera be yani ciye koç beraber. Mesela usa bir fikir ezbeni. Çıkartıp beni henektene öderim. Mervan nastke zıvıstan ediçin. Yani koçberi heye. Maha Ramazan iş ve koçbere. Yani te diçe. Te u diçe. Prastici Ramazan'ı böyle hoştur bun. Her maneviyat kemdi be. Tabii hem Avrupacı mecliyan kiriye ditiye u metropolacı mecliyan kiriye. Tabii hindi dever büçüktü bu paş ve çiber gunda ve ev giredana Ramazan'ı ve ya din ve diyaneti ve hiç petirtire. Yani ev tuşta kul dever ama ya şirnekhe u beyt şabi ve derdore mehi tabii metropola hendiktire. Mesela em evariye havdu her malek mutlaka cirane xwe gazî dike fitarê. Piştî fitarê civîn çêdibin. Nava rojê da jî li mizgefta muqabele çêdibin, cemaat zêdetir dibe û alîkarî işte fitra û sedeka û yani adeta ahengeke manevî çêdibil va devera. Yani rastî jî meha Ramezanê fitara wê ayrî xêr û bereket tê daye. Paşîva wê ayrî işte fitra û sedeka û gazî kirin û iftar û muqabele û civîn û işte ziyaretê Eid û Arafata ji dûr û nêzik akraba û kes û karên me tên û diçin. Yani adeta benkê mirovaniyê tê raçandin ve kilîmê. Ramazan hava mevsimekî pir xweş e yani. Mevsimekî xweş e tabii roja Leyletul Qedrê xwedê ku piştî roja Leyletul Qedrê li cem me mesela li Diyarbekirê xwedê ku dibe roja Leyletul Qedrê em dizanin ku Ramazan xilas dibe.
شو ما الصبي عم بله. بيشتبه كيجي دي رمضان ما خلاص ببه ام بيجي لنا خير وخشيه ده ان شاء الله ان شاء الله خدا قبول بك امين ام بيجي ان شاء الله رمضان جيج من راضي به آمين. وصاب شيء امين امين ان شاء الله قادر خوجا Kerem ki. تشاو كرجلو رمضان تشاو ابو Şükür elhamdülillah. Ya meci inşallah ember bereketa Ramazana şerif kettina. Hüvya ma eva. U da xwaza meci eva. Şwa qanaata meci eva ev Ramazana بإذنه وعناية خدا بيا خلاص بونا جل إنسان. ملي. يعني أفرو كبال كيتكو وكي وبرينها قوتي رمضان شوات رازي أما توي باوري دانن جل إنسانيتين إن شاء الله. وهدف ومقصد جي أو رمضان مروفي إيش همي زنجيرة يدقنها خلاص بك. ملي. حتى مروفي داخلي جنة داش نهما رمضان مروف خو برسيكت و بيليت لازم رمضان هر عبادتك خداي السر ما فارس كري مقصدك مزنوات ده ملي. اولش بو ما واحد يعني كو ام بي بجهنا هدفك مقصدك سعادة دين والدنيا ام بي بجهني وهي اف رمضان شريف جي ايك شو مكتبايا يدكو خدا كرم الجلمة انسانك هيبيا و اجبو عالم اسلامي هميه وبو انساناتيه ان شاء الله وسيله خلاص بونا نخوشيا هميا بيت يا قلناها هميا بيت امين ان شاء الله و وسيله توبه بيت çünkü معنى رمضان طب رمضان بيجي چوا بوري رمضان اوا هنيخ هيوا فرصتي چه کسی زیادتری بخوا هنید بیشیم برکی دانت سر برک چه کسی زیادتری هندی مسقاله که بنخواه بکشیتن یه آخرت کارت کت او بلکی جاره کادی هم نگهنه به رمضان یعنی ممکنه خدا بلکی عملی جاره کادی نگهین تا به رمضان و هر وقت اکید هر عبادت اکید اگره که متوابن که اوه یاد ماهیه بله اپوی عشقی به شوقی مروف دست باویتش خو عبادتش به شوق و به ویان نای نکرن لازم اب عشق و ویان به نکرن دا کل نگ مع خدایجی به نقبیل کرن بله حسبي بجا اب رمضانه وکی برینه باشکان بیجی کرم کری اصلا پیت خمگینم خلاص بیناوی چونکه موسیم خیره المکی مدبیت وگاوی وقتی که رمضان دست بید که تب حدیث پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام بله درید جنت آفد شیطان تینه گریدار و درید جهنم تیتا گرد اما توی باوری دانه الگل وی چنده اصلا شیطانا gerek امجی گریدن یعنی رمضان به ما شیطانا دی گریدد و وسیله ما دی گریدد اما نفسیت خوش الگل شیطانا گریدن خدا وی چنده رحمک آمازن رید کد خوازیاوی کسیه که بحرک آمازن جی راه کری و جا رمضان اد سری دا وقتی دست بید کتن تراویح جی دست بید گل تراویح مقابله جی دست بید تابی دوی آراوا چنده دا جی البته پاشیواوی شیوا هی فتاراوی یا هی صابری وی هی وقتی که کتت روژی دا جی صابری وی هی سر برسی سر تهنی اویت خفیفه بله حسبي aslında yamazın مرov روژی صابری بکشیدن السر حقیه حقیقتی چنده وکو نفسا مروی عاجز جی بکتن مروی اش انسانیتیه در بخیجی مروف وی هفسار کتن معنی جی او بله الزين استخوزم تشيجم نها هردو جي يعني حتى درك عمركي وحيه از بورم زاروكتيا ويا رمضان زاروكتيا ويانها بس از بيجم فرقيتك هي يعني از بصاد وي تخمينه دام فرقيتك جبركو حياه وجيان زوج هارد بالتكنولوجيا بانترنت وتلفزيون فلان بيفان وسعادتك رمضان قالوا تبيرا يعني خصوصي عم بيجن جبو بيش شبابه
مثلا جمع مقابله زياده نايكن يعني تشتيكم مديت يا زاروتيا مدا مقابلتنا بو لي نانش كفاه بو الا كي رمضان دا ايفار الا كي نانش كفا درتكت مثلا بله نانش کوا درد کرد ام بین کاده چید کرن اوانات خصوصی رمضان بله sadece ma Ramazan'ı da her malaki sey Ramazan'ı ku duca se cara kade çed kirim yani zede çed kirin hem fıtari hem paşi ve dinava ve da işte helva çed kirin ye guza guste بدستا چید کرن نفس حلاوه بله ام بینی arxavik çed Arxavik. kirin xistin navda به آری چید کردن و پر خواهی بود. اوج کم بونه وقتی گوتین ها علمی نپیره کلمه جیش فرنه ناند کردن. یعنی دای کلمه بیرام تیل سر تاندوره ناند پاتن نانش کوا نانی تاندوره و او کاده چید کردن کاده سوریک چید کردن peynirli arxavik. Yani او kültürü çeşitlen xarın و طعامın berici kem bune. Hemu adi hedi derbas bir işte hazırdı be yani muhabir. لو كي مدرك ديتبو جندكي مردينه مديتبو جندكي مردينه بو ين قزل تبه بو قصري بو tam نايشمن دور دا در رمضان دا خصوصي المال ايتيمان مثلا ايتيمك هبل جندا عم بيجن خصوصي جبو وي نان تايبه تشتكرن de cejne da mesela olsa hususi mali olsa cüda hebun gelo mesela erken bejin lugunde ve yani işte bine vinane büve mala falan kes. Tabii etimara xarın nantere kirin lene hususi jwara ayrı te çekirin. Diye em bejin malame da xarın çebu ciranime yetim hene ya yetim ne beji mutlaka her ciranek xarına hazır ki ciranira çiğni. İlla düşü yani. Bele. Nahaci düşü. Nahaci mutlaka yani naib biramel aliye beş şebabel gündeni çünkü aslında hepsleri hafif tarih biki. İlla ya misafir gazi diken ya maalmen ve devereyen ku garip mamuren ve gazi diken ya işte mela gazi diken ya cirana hafif gazi diken mahalle her evare tut bini malke bist hablene sırayla doğru gaçta tu gazi ki roja di gemela kadir ev hazır ki roja di az hazır dikim lem hamu hevra dokun her roja için malek. Maşallah. Ev devamı. Hiç de devam edelim. Xodek inşallah her devam be yani. Tabii her devam be. Az vet işte bizim ha cemej içed mesela ağlab işte mazna muhtara kurum amiriyam gazi diken le tabii ev jid vehebi le bizim böyle her gazi kirne kirat her sofra kida mutlaka fakir cihben etim cihben mukhaben ev her bu her kemdi ben kemdi mukhaben ez benim sohbete xo devam bakın grup tillo gelmine grup tillo merhaba şora grup tillo do evar em bavdur al cizire bu em cizire gariyan tabii yani nizam uyguna ne uyguna ezbevecim idi demem ederken tabii Hacı Mustafa Hodece Razi ve dinavama da diyarış ber kuriwi hayav edne vakbeci keke Celal ve keke Veysi zede خلنا دا تجمع yani herkes rahat ki vakbeci Mustafa khayrat neser çavaratne evji evka vakbeci nasine yani mer nazaka azbejim tnazaka azbejim xoşkayiye azbejim yani grup tillo çekeke Mustafa tenasine وجه خو بشك درخن peşi hayra keke Celal he inşallah çık keke Celal درخن وصا دلال اوقتك تشتاد peşi az navi ne bejim ونشيش مرة بيجي قالوا أزبني. أمي بيجن مولاي صلي عليه وسلم دائما. دفين عبرة روجي ماشي عندك مان. سبيجي عم بهفدورة نه؟ يعني إن شاء الله. ونبيشن أورفاي. نوصا. جيجني ده أورفاي نه؟ وقت بيجي ناوا صحبة أخوذا ونشيش ما هر أورفاي جاز جواب برسم لسه. تمام إن شاء الله. تكا كرم كنزبني.
بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حي 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 محمد أشرف العرب والعجم محمد يمشي يمشي على قدمه محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين هادي الفريقين من قرب إلى عجم محمد سيد الكونين والثقلين هادي الفريقين من قرب إلى عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساعتا و خوش ساعت خوش گروپ تلو مالی آوا تماشاوان نهجا پروگرام ما دوام دکه ام حسابه که ام دکن حسابا چی ونه بیجن حسابا رمضان ام دکن گلو ما چوا در باز کر رمضان کردن گلو چوا بون و روزین پیشیامه دوی مرف چوا بپیوه وان روزان جبرکوی فرسن مایه یعنی ام زانو کو دسپیکا و رحمت نیوه و مغفرت و داویا و جیج خلاصیا اگری جهنمه
Eme xoçeva divan droja da eme xoş agre cehenneme biparezin an mümküne ne mümküne kacam vehim fin. Seyde min. Kerem. Malume em dibêje me droja da me xelasiya xwe bgerin. Me 27 roja da me neger ya em ê droja da bgerin. Merv nikare bêje ya wala droji adakat 27 roja çûyî geriye çarşiye filan bevan te ne nimêjekê te ne çûyî camiyê te roja qileyletê qedrê jî te bikar nanî تبيجي دروجة ذات خلاص ممكن حقا تشتكي وصا أم بيجي الرحمة خدي الحمد لله الرحمة خدي هي برای حسین هەویشە السەر سەمیمیەتی بهنێک jî بەسە گاوێک jî aslında بەسی ئینسانی ئەگەری سەمیمی بیت ئەگەر خۆ سەمیمیەت نەبیتن ساڵ jî تێراوی ناکە ji ber hindê gaveke samimiyetê tinê saeteke ser teqwayê bedel emrekî hemiyê jî tê heye nabêjin rojek tinê amayî em bêjin saetek jî amayî aslında gelek yani nime gelek em wasa hesabet rexêdî eva henê îşê yani bi destê xistinê ye cennetê mevkî meqamêt heyn kul dinyayê hene wekîl vê dinya fanî hebin qel cennetê nînin ev îşê fırsat ye kî zêdetirê bixwe meqamekî nek Xuday nek Rabbê alemê bixwe bi dest bêxîtin ew e serê jorî yani yê ku qencî kirî ew e rojek tinê jî mabîtin em ê texsîriyê nakin rojekî ji bo texsîriyê yani mirov dest kîsî biketin û mirov bihêlîtin îbadetê xwe an şuûra xwe bêhnekê û rojekê jî mirov bihêlîtin mümkün e ku ew bîte sebebê helaka mirovî mirov xuda muhafaza bişte cehennem Ez ve xwazim tiştekî dijî hîn niha mesela em dibahsa can nava programê de em bahsa esra saadet etkin esra zêrîn em jê re biş yan jî navekî wê din esra bextewariyê yani esra herî xweş tabi di wê serdemê û hetana 1400 sal beriya niha dünya gelek guherî gelo mesela ve hassasiyetê me ku em hinek nîşan din em ji bo Remezanê nîşan din yani ez dibêjim hinek ji ber ku di esra saadetê ez zanim ku hassasiyet pir zêdetir bû sahabe pir zêdetir di hessas bûn di vê mehê de baxusûs jî serwerê pêxemberan Resulê Xwedê Resulê Ekrem gelo meriv ji wî mînak bigire ya jî em bêjin piçek jî em ji wî mînaka wî hele bigirin acaba em ê Remezanê xweş derbas bikin ez wê qenate ez dibêjim em ê xweş derbas bikin wêngê Remezan jî me razî be Ramazan eger mirov ev samimiyeta Peygamberî aleyhissalatu vesselam wekî heve kerem kirî bigirîtin engê aslında kes ji bo birsê rojê nagirît belê ji bo tehnê jî nagirît tehnî jî nabît çünkü yê ku mirov ji bo digirîtin deyar weya mezin e yê ku tehnê jî de birsê jî dibet ew e ji ber hindê samimiyeta Peygamberî aleyhissalatu vesselam aslında çend zamanı borîtin gereke ne di dilê insana da nemirît samimiyeta Peygamberî aleyhisselam em ê çawa pêkînin her îbadetekî da her cihekî da em ê çawa pêkînin nivêjê da rojiyê da di zekatê da bilxasa vî derheqê zekatê da em muzdarî bin ji alema İslamê hemiyê jî çünkü êdî zekata mirî Vicat rojiye de tabi mesela me rojiye meha Ramazanê ye Peygamber aleyhisselam eyseri hitabini ve heyvê wek mektebekê nexwe nefsa xwe tinê sahabiyê dormanê xwe jî ed hînetkirine teqwatî hînetkirine vî îbadetî kirinê ku heta qîyametê jî têra her kesekê biketin hind Peygamberî samimiyet wadaye vî îbadetî aslında bu çendê ne ku bêjin hema sadece Peygamberî spêdê heta êvarê xwarin nexwariye av nevexwariye Peygamberî aleyhisselam aslında hêvênekî we yê li vî îbadetî kirî yê teqwayê ew ev e yetîm dê çawa ête xudan kir feqîr dê çawa ji halê wî ête zanîn comerdî bo kengî ye yani de kengî lazım e mirovî comerd bîtin tirêka Xudayda kengî mirov dê feqîrî xudan ketin
کنگی مروف دل نفسه خواه چوا دل تربیه در کویتن اوه همید رمضانی دا نشان مزد انشالله توی شعوری دا توی دشنجه دا رب العالم مجی ببر وی خیره بخیتن وسا حساب بکتن وکی پیغمبری گرتی علیه الصلاة والسلام جو مردی آوی نصیبه مجی بکتن انشالله یه امت همیه بکتن که امجی که پشتی یه پشمتین تیرا واجی بکت 1400 ساله امد بیشن اما وقتی عبادت که بتقواتی تیتا بحث کرن جی هر وکی وی روژه هاتیه کرن اجبر صمیمیت پیغمبری علیه السلام اجبر تابع البت زانینا خدای عز وجل سر وی عبادتی و سر انسانی انسان خدای چیکری عبادت جی گوری وی البته یکو هر کسی کش نفساوی جی چیتری انسانی نیاسید ماده کی بیتن مانا خدایه عبادت جی کده چوا بکر دنیا و آخرتاوی هر دو کال گلیک دی بکریتن البته اوی داناد بله اسمی ام وی چنده اگر بزانن عبادت همو جی بزنها خوده دی بساناهی که چیه یا او ام بزانن aslında ibadet kirin ajbo Rabbi alemi azze ve cel sadece evi layık ecber hindi em botken. Em insan jî em şükra eva nimetet Xuday dayne me em ya hindek atken em nekarin ya hem ya jî pêk bînin. بله tabii em beşer yani em Beşerin elbette. xata jî em dikin. Em ji bo xetayê ji bo ku em bivin însanekî rast û durist wek ku Qur'ana pîroz dibêje ew kesên ku xwediyê teqwayê muttaqî divê ji xwe em di wê rêzê de bin tabii ew zîrve ye teqwatî yan jî muttaqî zîrve ye aynî wek ku zîrveyeka ya çiyayê cûdê hebe ku ne hêsana me re xwebgînê wê derê hinek diçin wê derê dibînin hinek behsa wê derê dikin merv jî xweziya xwe bantîne de îşallah em ê jî wê hewlê wê xîretê dabin destpêka her tiştî de jî ez benî samîmî bin wê çaxê wê van di roja jî ew ê xweş derbas bibin di nav xêr û berekê de derbas bibin ez vê ez xwazim te ser masan be jî te xemilan diye malûm em rojînê jî gavadê Tirkiye sa mêşek jî li van dere mêşeka hûngivê jî li van dere geliya ji bînê hatiye herhalde ez barim ev çiyayên me ê bey şebabê em dibêjin çiya bira xel ji vî vê xeberdana me netirse çiyayê me wisa xweşikin darên wisa giyayên wisa kulîlkên wisa çîçekên wisa têya dertên ku ewan mêşa têne wê derkê wan çiyaya ba wan wek bêjin 1000 metre 1500 metre 10,000 metre da digîjin wan çîçekan hûngivê wan derdixin tînin cem me bê şebaba me jî hûngivekî wan wisa bi qîmetê ji ber ku bi çiyayên xwe nav û deng e yani ew çiya zenginiyek e dewlemendiyek e bi wê me bestê em bêjin çiyayê me hene zozanê me hene elhamdülillah koçerê me jî hene li wê derkê di nav ewka da mesela di nav em bêjin eşîretan da ez bêjim di nav malbatan da wisa meriv xweziya xwe bi malbatekî bîne heye gelo bêjin di remezanê de ew zêdetir îşekî dikin ew di cejnê de êwan eîdê wan xweştirin wisa farqiyet heye yan herkes bîye wek hevdû Yani Aliye Beyt Şevabı millet hemû kültür û medeniyet ava yek e yani urf û adetên wa taziye û davet û govend û eyd û cejn û çona zozana mayîna gunda hemen sadê sat aynî wekek e axiftin û azman û hemî çand û hunerê wa wekek wek hevdû ye yani ez niha mesela ji ber ku koçer sürekli her tim digarin bîn firahên jî Belê mesela ême hêla me farqînê heye cihan civana dibêjin xî çek serê çiyan e cana min bahs kiribim min bahsa xiyal kiribû xiyê me biçek ji ber ku alê çiya bane çek sat bîna wan teng e yani xwe me wara xeber dedim meriv divê ew bike cemme jî hin malbat hene mesela sabra wa tang e belkî rojiyê de hin zêtir jî bike Belê tabii hemî dere hene qenc û xirab û yê bêhtang û bêfirel hemî malbatar hemî deveral cemme jî hene Belê ez vê dixwazim sat ewkeka xwe bêjî ji min re ya elbette ana
serboriyat da vsa çîroka ka Ramazan ya cejne elbet de serete de maye. Mesela zarurtiyet da vsa tişeki ku tecbira nekir. Heye gelo Yani tişta biramete babemiji melay gund bu. Em zarok bun مدید او چون مزگفت هاتن tabi az per zayıf ama çom sınıfa penci مدگو بابا اجی ده گیرم دایکا مدگو نکاره بگیره حتی دگو زروجی بگیرم مدگو از گیرم جا tabi دل نتهرش بیشتر من نگیره دگو تمام حیا نیورو بگیره تو سه روزه حیا نیورو بگی تجید بی خواهی 15 روزه رمضان تا پیکته او تبیرامن او نیت او تبیرات از بینی نیت او روزیه tabi İngilizce aynı tabi ve gavet tamamıyla tabi ama dgoy harbi men niyet az roji bim jboy rızatı. Ha usa. Yeme mesela jbo haya nivro az ev roji bim. Yeme medgo işev niyetim sibe işev biçerezim çerez. Sibe niyetim seri şevaki khoye çaydana mazın ezim. Niyetim zarık diye ev bu yani. Vacib sakit kire yani jbana dgot ama qaynak bakın. أما روجي وبهو يعني الشواقي مسائله حتى نيفلوكي بقرة نانه خب خو روجات نشيج نيفلوكي حتى يفاره بقرة باي ما ندقو أما بهدو وقايناق يمكن روجك. يا ماجد قوش تتو نيفي جري 15 روز بأبي. أفينا أصلا أزبني أختيكم مثلا اللي أوكي أزدنيرم يعني السربورية أزدنيرم أفينا أصلا جبوكو أم جي حزبكن. طبعا. نفسها. بله. متودك أصلا. أينن. Yani ku ana merv mesele pedagojiye merv dinere aslında mesele ka pedagoji. Şamed hatem çon mesela beşa mizgefte medit zaruka teravih dikirin iştem çon mizgefte özellikle şeval eyletul kadri tabi bisküvit u meyve suyu anin mizgefte amjid manel hivya vakay kengi balav bikin aklı zarukatiye bu tabi. U evarya ayleji u sahari ayleji medeste mazne khamaçı dikirni babu birayin khwa وخشلق دامه يعني وكي قواديجي مقوتي سير رمضان حياة داوية حمي رابون ورونشتن وخارن وخارن وعبادتن وآيري خملو آيري هيجانك جبو زاروكا جبو فقيرة جبو ايتيما جبو عالما جبو جيرانا يعني أمودك رمضان تشواد بين رمضان مثلا تاريخ بحث زاروكا فقيرة هجارة جتكر أزبني يعني أبي فرسندي فرسندا زنگینایه یان فرسندا فقیره یا مرچوال و اوکی بنیره aslında فرسندا her dukayaji mesela ve devre esnaf ilme hemi salı Ramazan hatta Ramazan zikatın xamali xo hesab dikin maha Ramazan da dedin fakira وجبو فقيره جي فرسندك بخير رمضان تم بيرا انسان تم بيرا جيران و تم بيرا زنگینا او جي نصیب خود بینن جبو her دو آلیاجی فرسنده دوی هر دو جی راستی زنگینی جی نه مازناتیه که فقیری جی نه خوارداتره یعنی هر دو جی امتحانش بو مع انسانه دوی زنگین جی حسابا خواب بکی و دوی فقیر جی شکردار بی بله از باورم اوه مسئله زنگینیه دا تدی ام دبجین ام دوی دنیای دا امتحانه دانه یعنی دنیای امتحانه هكا زنجينك هبه ربي عالمي جوي دولمنديه وي اصلاوي امتحان دكه بله نفس ازبل مالي ده مروف تجربيني امتحان دكه ومالي جيج مروف استيني دي سامروف امتحان دكه يعني همي اوا ام دي امتحان ده بله فقير جي فقير ياخذ امتحان ده خاصه برلي عنه وزنجين جي زنجين ياخذ مالدار ياخذ امتحان ده سيده حاضر جي نحد من تابي اللي هر دو عاليه جي امتحان ده بله أزمن مثلا أهم مسألة زنجينية همش مسألة فقيرية قلت لكم مرة بالأوكي بنرى بين الشباب بنرى يا جام بيجم لبولجي مرة بنرى الدناف جزيرة دفاع از نزكي 20 روجة 25 روجة از لفان درام هكذا الشرنخي دو بيران از شو مسلوب يجي يعني از هناك تشترى شاش بو من هناك سري خدا نوتاجي قرته مثلا لدفر من پارسک ندیده او کسی که دسته خوبت کرد یعنی پر کم دیده حتی لجزیره من یکی دید من اشاش من بگو که از بیر خبردم لبر مزگفت مثلا زیاتر پشته مزگفت درتین یعنی لجزیره من و اینه من کر اینا دنه مکره من حبکی جندیده دو ایواره دو بو پیر من یکی دیده اجدر واتین جسوریه هاتیه راست هم بگو دوی چارچوبه مثلا و منطقه بنره یعنی acaba مرو انجام کی سونج یک مرد کار در خبیجه گلن ودری ج فقیر و نشاران را آلیکاری دنوان
فقیرن و داره نه حق فقیرن کو دستی خو وکن راستی فقیر زحفن يعني يكو امكاني وبر كيم جي زحفن اللي انسان فيدي بشكي يعني خايف هيتا يعني شو شرم دكي وخايف ديه يعني غرور كي يعني بيجي از تشوا وي ديجي همو كاس هفدو ناس كي يه فقير جي بصمامه يه زنگينه يعني مرواتي واقرباتي جي بهفراها شبالي قاسب يعني nasıl olsa tez aninku fakire. Bəli. Yani ne havcabet şey. Çünkü derek ki küçük ya deverek ki küçük ya o insan evi deyci brasti haş havdu diken yani ye zengin zani ki fakire yani brastici mesela az beş şabab bejim seyda müftülük ya da avcı liste çedikin fakir zani kijin emel çaradariye çedikin مدهو karşılaştırmış hevdu kir melcem xod çekir vicilcem xod çekir tesadüf em hatin dev yek me liste danim beri hakikat doğru sadamet çekir şest aynı nav mici nivisi bun vici nivisi bun yani em hamud zanin Çok belli ne böyle böyle zaten o uçurum evvel mazın bilind ve denine o sanayici iş adamıyan mazın ve dembejin ve fabrikatörül ve dev yedi uçurum zede hemen seviye se kampanya zede aynı tabii hemi de var zengin hele ve dere zede hani ali özellikle şırna xube şababı hani zede tubeci af per ev zede nine بله يعني ve hevgirtine heye ha bele yani usa ji insana haskirin devamı mesela bele em beş şabab edinler beş şabab küçük kuyat ama küçük mazına yani Mazına, nüfus tamam. şey heyel eder ki hindi nüfusa cizire beytü şababli Luane hena, Cülemergi hena, Adana, Mersin'e ve Antabe hena. Ay hamu ve gavel virban nüfus 500,000 ve ziyade. بله aslında nüfus 40 koç perdane yani. 40 koçberi heye yani nüfus bajar küçük kuyat ama nüfus zede ya Bele. ve nüfusiye de dedi ha mere bajar mazın de be bajaran rahanek dişten mirovahiye ji Kimdi? kem dibin o berze dibin wenda dibin Böyle arf ve adet kim? عرف عدد كم دبن للشرنخي من شاردار شرنخي برز محمد يارخرا خبردار كو Rame aziz. ایسال نیت کرنه کو الفدره او کی بکن چادرا یا افطاریه دینن افطار چادره دانی نجی روجا پیشی مگو که چوه من تلفنی وکر حتی نوا رمضان دج من او کر مگو چوه گولا امستادی زیادتر شو هم ناندنا چما یا شو کستنه ایکو تیجی ای ریوینه ایکو اوی بچین خونه گانده درکی ایکو ایشه کی وان های بوجبو وظیف یعنی ویدر که هفدو دگرم اما وی بله، فهم بله، کنم راست. مروایی الحمدلله Elhamdülillah. Ve Halim de Allah hiç iftar yani. çed bi fıtarate hazır ki hem her mahalle ki kombun civin çed bir zat. بله از ما بحث شده که دوی نبری دا هجمارا نفوسی جی 50,000 زیادتره یعنی صد حب ورن چادره صد حب نین چادره مسئله یکت فرده هید و مر بفکره yani شبالکو افدر میوان پرورن بیدن Böyle. yani Misafir peveri zaffer şırnak. هید داویا هیوان سالا دا اوتل و بو جبو احتیاج پیدویه که ماموران کارمندان چونو تن بله. باقان وزیر و فلان ببان yani جبوان هاته فکرده و نوسا Ve Elhamdülillah. şabab nine ne ha otel. مثلا به شباب بینین ها قسمتش Malit ha misafirdik. خدا برکت بده مال و بدنا مو وهرمه Amin. از دبیجم از هر تم دبیجم از ویک از دبیجم ان شاء الله اف خرانه به Amin. اف برزنه به جبرکو اف زنگینی آمه Zengin. nasıl az Böyle, beni böyle. ama sohbete خدا هم بکن از beni grup tillo gel منه grup tillo ون روجا ایده لورفاینه که کویسی Yeke Hüseyin em vak gelenek büyü. Bele. Mesela Bozovay İlhan köyü evi Seyda Muhammed İlhan her sal gazi diki em derin medrese nav talaba. بله Em aydana yavan dikin. Em davi sakali şerif ziyaret dikin. O da uyam ten inşallah ten mali. yani cejne و ناشر ماله و Na. دیسا وظیفه دوام لکنه Evet. هم بشین İnşallah. ساعتها خوش بز بینی تکا کرم کنه ما گذاری بکن
دلو رابه وکی چاوان کوی واره نزانو بست خودابه بنو میرام بیاره نزانو بست خودابه بنو میرام بیاره لخوا شیرین مکانومه جنفسي خواب كلومي ما كان زيك وقومي قوي أو في الخسارة ما كان زيك وقومي قوي أو في الخسارة اگر عقلي ورا چنگي بنر نفسي حيا كنگي تو غافل بي بميرنگي يا عقلو نگه داره تو غافل بي بميرنگي يا عقلو نگه داره دبارن ترجي گردوني خورابه مكروني تنا ترسي جادوني بندا قروناره تنا ترسي جاتوني بندا قروناره دنو آگر دنو پیتی لسر سهل خواکتی اجل گوریه یقین پیتی دنو فکر نفکاره اجل گوریه یقین پیتی دنو فکر نفکاره دلو رابه وکی چافان کوی باره نزانو بست خودابه دنو میرام بیاره نزانو بست خودابه دنو میرام بیاره ساعت و خوش از بین ساعت خوش دوینا بردا از بین سی چار کسان مساج شاندیه مثلا محمد مساج شاندیه رمضان ارتوشی مساج شاندیه و سلیم اک gündüz مساج شاندیه سلیم گوتی از استانبول مروه سرد کم و حق و بحثا دفره کرو به شباب بکره اما از بجم از ورم ودره از ودره مال بکرم از بکرم کرل ودره بلا به سر شبابه ben de oyunu محمد جا احمد تشتی گوتیه الودر حقیقتا اوتلتنه گوتیه evne که ماسیه گوتیه جبو به شباب ما نه هندی کو misafirperver otel hepsi minivala. Damayıkta herkes bir mala kadı ve bir mala var. Yani ama ve çebe ileride şart da çebe. Bırakayım Muhammed yani aslında merve ve çavelle binere ev encamek yani sonuca bir de çeye sonuca bir ihtiyacek ana hay hasıl nebi yani çeye nüfus heye dever mazına le ihtiyaç hasıl nebi eko tene reyvi tene ve der ki illa ki ev için malaki de meyvan ave ha sonuç eve de mer de çarçuvayı da misafirperverti de binere avenge mer çe encame kutub avaya adını lebire iş kot riyata ne baş ha riya xo baş ki demek çavete iyice ezmeni malume Ramazan jibuku em xo terbiye bikin dahate jibuku em nefsa xo neteni xwarno ve xwarne çave xo deve xo piye xo em xo her uzve xo bedena xo endameki xo em wi terbiye bikin hate şkiş xodera
27 روجه جی ام دنا بو تربیه دانه اری خلطیه ما چه بونو بشر معلومه يعني ججنه دبي مرف چواب که يعني بججنه مرف چواب نره يعني وك او ما خلاص كر ما پشتاوش كان رمضان ما پیوش كان في چاوي انا يا هدیه دیاریه که دوی ام دورده جید مساجه کوی هبه یعنی ری رمضان هات مساج دامه ای مساج ججنه دوی مرف چا بخینه یعنی دناو کیفه دا شاهیه دا یان دناو اقرباتیه دا دناو تلفون و اوکی دا پرسه دا لبر نخوشان دوی مرف چا ببیر بینه رمضان و ججنه از بینی میناج وکی وسیله صحبت داشتی بحث کردی هر وقت که رسول اکرم علیه الصلاة والسلام وکی میناک که ویا جهاتی هبیتن اوی چه و ریدانا دبیتن اصلا یا درست جی اوه یا بخیر جی اوه یا مروفی بگهین تا سعادت الدین و دنیا جی هم الدف انسانا هم الدف خدای اوه او چیه؟ وقتی مروف گهتا گجنه اصلا کیفاوی جیه حدیثا پیغمبری هی وقتی که انسانت فطری تن کیف کاوی هی وقتی گهیت ربی خوا کیف کاوی هی هر دول گلیک ده هبن ده چه هبن ماشي صحبت خدا بحث کر جاره کی دوجا اوا ایش فرصت ده کی ده بخوا پتر شید خیره بدست ایخید هر فرصت کی لازم امرو بزورین تا خیره چه بو گشن نه جاجني هم چبكن لازم او معناكو واتاكو خداي تويري دا دانا دي فيت هم كسن اوي بيجي او چيه او ايكاتيا امتي براتينيا امتي مذهب الشافعي دا صدقه فطري ايواريا عيد فرض بيت وكسبه يعني ايش صبي ايواري شبرچه كم محقق صباحيا عيد فقير كيفك بو شيء ببيت عيد دا يعني جاجنه دا بو كيفك شيء ببيت محقق لازم عبادتي تويدا جي بينكرني شنو عبادتي تويدا البته ايوار الجل تكبيراتي توي دعايتين شوید کو خدا دعا لی نزورین پاش و نزورین تا و قبول بکتن ایک جه شوید گجنا یت کو پیغمبری بوما کرینه گجن یت و هر دو روزانه نهایه گل و سحاریا عیده وای یعنی گل نویجا خیاس بیده انسان ویجا پشتی هنگی کم بیش بون نویجا عید شبون ویجا عید کومبیناوی ویگاوی المملکتی خودش راضی بیتن عالم ادبری ما گلا و گلاش ما پتری خدمت کرد اوا وی روزه وصایا چیکری اش بلکی هندی خطبه دایر دنوی نویش هر کس ای کوم بیت حتی ایک نگهیتا وی روزه و نویجه گل يعني شخوا عاجزت بيتو شوا من وها شيكرو اس شوا نجهش ميو عذرا خوات خواسيت همش يد مزقفتي وهمش مروفيت خوا او جيغاوا هاتا بيك inandني دو تشتت كارت مازن جهنه ايك جهته ما toplum ايك جهته شخصي او zaten kazancet خويت عبادت خوي بجه inadin حزيرك جهته دلي ایک جد گهیت toplum همیه چد گهیت براتینی گهیت البته براتینیا وقتی چید بیتن خیرک جدت حاصل گل وید کیف ده بیت یعنی ام زانن خلکی عید سه روش چوات کرن سه روش مال ید گندا خلیج وید کرن گو لازمه اف ماله زاد الفلان اردی حاضر بیتن بو از بیم نیورو دانه نیورو بو دانه ایواری کو ام شیوه گندی همید کم بن الجهه کی پیش و بخوا صحبت بکن محبت بکن کیفه بکن یاش همیا مهمتره جی پیغمبر خدا علیه السلام بیجیتن سه روژا و سلیش بو مسلمانا الگل ایکو دو مؤمن الگل ایکو دو حرامه چه نابید خیداندن يعني قیدین لازمه نبید
عید خودش راضی بری نهجی کو عالمت بری ما جداو سا پیغمبری علیه السلام او چند گلالا و یا قاهیم هیلادی المملکتی ما چوا aslında sulh و selahat etme ağlabi o عید داتینه کرد حتی دلی براجیک ما بیتن مروفت ایکی پسمامت ایکی یه جیرانت ایکی دلی واجیک ما بیتن گاوا بروجا عیده محقق ایکی الوی چندید برسید عیده چینا بیتن که اوجه کت غیدی بن و عیده کت سرداب ازبنید معلومه فرستا کسی که جهف خیدیه کل هف بین تدی مرف مفتار به مرف حقلی به یعنی بارك لسر بشتا مرفا جبركو مرف حقليه يعني حقيبونا مرفا بارك تخ بشتا مرفا ناهي لكو مرف ايه الهمبري خو ايه القارشي خو مرف لهبه جبركو تدبيجي از مفتار او نحقه aslında maftariyata barekte aslında merdve vi bare خو دينه مرف حراجيان بو يعني ايكو بحق دبي قاباوجه از وصاد فكر تشو هذا بيجي قضية هم كسر وصل فكري بقى يعني ما وكي مروف بيتا عيدام كرن مروفي خدان سوجو جزابيت بيتا عيدام كرن چيتره اني بي جزابيت البته مروفي سوجدار بيتن demek مروفي گناه كاكيري gerek مروفي حق مروف بچيتن دست خلقي بگيريت خدا معاف بيتن مروف بچيت هنگي خير شرف وشرف وسط جهيت مروفي وقت مروفي نحق بيت بچيت بي خلقي او حقك ذات اما يكو معافي هيجي السر ويش هندرا بچيتن و حوالي خو الجال نحقياوي اوي ببيني تو صلاف بكتي شان و شرف جياويه و خير جي ياويه شو قلتنا پیغمبر خديه خير يا كيه ياوي كسيه او سلامت كت بله اوا هميا gerek ام كوم كانت عيده ده يعني ججنه ده هميا جي چه خير الاردكي مايه چه كاپا كامل اردكي مايه gerek اميجي ببينن بینم بخند و جشنه دا کو ام خیره که بخوا به دست بخ ساعت خوش از و مروت خو هر کسی که دورمانت خو کم کن ان شاء الله براتینیا دین اسلامتی کو هیچ پتری زیده بید بله به حضوری هم چینه بید ان شاء الله ازبني قد توصل لاقيت شيء وصاحتي ازبني يعني مثلا يعني ام تب دلي مرواجه نورمال يعني هر تشت پر نورمال دلي مرواج جاناش برای مروا دبینه جانا دلي مرواج خانما مروا دبینه جانا دلي وانج مروا دبینه جانا هيا مرواج مروا تنه کو هنکا دلي وانج ممای جبركو مثلا تشارداري احتمال که کو هنکی دلي وانج تما بکی هيا مرواج وانتنه پر نورمال افتشت يعني بالعكسي ويجي يعني تباشي کی قنجي کی پکر به هيجي دبجنا هيجي دبجنا هيجي دبجنا تجي وقت متى فكري ازبني يعني بيشي دبي مرو حقلي و مرو هرازرا خو راستي يعني يكون ناس دكي زاين فكرام جي وصايا يعني خوش كور اوجي طبيعتك يا پیغمبر عليه السلام يعني تمام حياته وخاندي طبي ممجي پر جواتو وصحبتا رونشتنا يكو خرابيل وكيري پیغمبر عليه السلام قنجيل واكيريه وراستي جي اسقط نهات يسرم يعني تجازو كاس هفنه كتنه الحمد لله شكر لي پر دناوا عشيرت و مالبات و قبيله دا لسر آوه لسر ما işte ملكت لسر اراضي شر چبونه لسر حق و حقوق ufak yani هندك پر چبونه و سيدا قلتي العيدا دا sürekli باوه ما مامن ما مازنين ما رئيسين ما پیشکتين ما قلتن عيدا دوه مطلقا اون هف بين ایواری عیده هم چون ما مالبات ikna dikirin از خوشی دناوا و پر کتمه دناوا و هفدیتنانه و پیک تانین الحمدلله صبح همو ویرات هاتن مزگفته نمیجا عیده دکر و اولی یه نهاق چو مالای حق آنجیه دی کی صبرا و پتر با خوش گریا و پتر با او چو مالا دی و ایدیجی چو مالای دی و هفرا عید و کی سیدا گوتید بو وسیله آشتی و براتی و خوشی سيدا مثلا دناف في خبردان تدا مفي فهم كر كون فيش دبينن كسين كل هفتين اري
وەک بێژن ڕێبەر پێشەنگ یا ژیان بێژن عاقلمەند کەسێن مەزن ڕووسپیت کەون نابەرەوە لێ çarçovêya mezin İslamiyet he? Tabii. Dama Seydal Gelvabi zaten ayet ve hadisan meselet Peygamberim Aleyhisselam te bejin a Peygamberim ji matujbi mastri afhat serevi le ço afu kir. Tu çuma afuna ki bray xwa. Wasa dama Seydal jid bejin pitre maneviyat u din u diyana jid kevina va sohbet da insan pe hemen te têrê yan bêjin. Yalnız divir da bawerî mühim e. Nasıl esbeni? Yani baweriya me Kurdan, xusûsî jî ê heremê. Em ji bo tiştê piçûçik dilê xwe dikin. Heta ku yek ji mervara cana meret dikeve nava tiştê wisa piçûçik meret bêje vekî ev dinyayek wisa mezin e. Ez têya xeniqî me. Em çûn lê em dinêrin ku xwe têk em jê dertên em dînin ya ev ji bo vî tiştê biye. Me dilê xwe ne hewce bû. Yani ev İslamiyet û baweriya me ku xurt aslında silha mezedetir. Bele. Kadro kıymet cihe. Mesela meditiye ser giskek yap. Yani ben gisk yani pas. Bele. Şerçe bu ya hef ketine ser yeki piştenge dah fazla şerce kirine suhuf kirine. Xarnece hazırdır ki. Yani ev kadro kıymeti maznaye, rüspiyaye, alimaye peşyama her de mehane yani. Kurevacı hatibi kuştun damahatın afu dikine kutu. Maşallah. İnşallah ev nêxira kirine berzene be ji ber ku silh hek txenava ümmetê o tê txenava civakê jî. Yani divê bive mînak aslında. İnşallah. Yani can ez dibêjim li Avrupayê mesela tiştê wisa tune ne? Tune bele. Keşke ciranê xwe nasnak. Dema ku meriv çi Avrupayê nasıl ez benîm? Mesela meriv maneviyat avêdir zêtir hissediyor. Bele rasta. Maneviyat vadara keme yani. Lisab insani mej vadara çoğu urf adeti xawindane kirnem çone cemwa milletê me beyt şabe hatta ye Müslüman jî ye Suryani jî ye Asuri jî Keldani jî em çone cem hemya jî şükür urf adetên vê derê axiftin û ziman û kültür û medeniyet avêrê heşta wêrî aynen devam e. Saat xweş ez bîn. Em sohbeta xwe devam bikin. Grup Tillo li gel min e tabii pêşiya ku ez herim Grup Tilloyê Seyda ez nebêjim sê bêjim mele meleka Seyda teya xwe pêşî de got Kadir jî kafiye. Melekadir malum et ji gundê ya ji ehlê yê melê batê jî mewlûda me ya xweşik û pîroz ku me roja Leyletül Qedrê me bi deng û bineng me wê xwande bi hevdûra li gel cemaetê ez bawerim beytê melê batê jî hene li cemte. Meda programı devam bir vajib xuyun. Çed tabii medve bahsa melay batı jî bike. Çed be. Ne mevlûtine o idîje esteri ve hene. Em sohbeta xwe bikin li gel te. Yani devam bikin. Ez bawerim sürpriz hene. Nasıl? Tara sürpriz hene. O kaside kiş melay batê hatiba xwandinê bi dengekî xweş me hest kir. İnşallah me wê jî bikin. Sürprizek ama ji bo temaşawanan jî heye. Kan berê xwe bidin Grup Tillo. Peki wî şiş me re bêjim ez benî. Em bêjin Can Nurani. Can Nurani. Ev Can Nurani biçek bi hareket ez bawerim. He? Şxwa u kame waqtî hindik maye. Em rakin mendîlê xwe em bigirin yani. Sab hareket ez bawerim. Tekan kerem kres. Albana xoş bigirin bavên heva. Can Nurani Seyda dikke himmete Can Nurani Çufaş nuru rahmete Can Nurani Rabbim dikken hizmete Can Nurani Rabbim dikken hizmete Can Nurani Hey can Can Nurani Hey
can ey can ey can ey can 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 nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani ay 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 تقولي هم ريحاني جان 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 نوراني ملهمة سر قلباني جان 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 نوراني بمشي برقراني جان 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 نوراني وري خالق رحماني جان 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 نوراني وري خالق رحماني جان 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 نوراني hey can hey can hey can hey can 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 nurani hey can hey can hey can hey can 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 nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani ay 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 hay 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 قلي صوفي مريضة جان 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 نوراني شوقايا دنيا دا جان 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 نوراني باكي باتشار دا جان 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 نوراني دو شرقي هم غربي دا جان 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 نوراني دو شرقي هم غربي دا جان 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 نوراني hey can hey can hey can hey can 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 nurani hey can hey can hey can hey can 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 nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani hem şeyhi hem sultani can can nurani ay 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 ساعت خوش ساعت آوا خوش به از بینی مالی آوا دوینا برید اما پیشیا کو ام الهی گوداری بکن ما باسا ما کو مهنک باسا مالی باته بکن هنک بسا آگاهی هم دربار مالی باته دبدن دا کو بسا خوشتر و گشتر و صحبت آمه مالی باته کجا تگوتن که حسن ارتوشی جی ده میلادی 1417 آن 16 آن 18 آن ده هاتی دنیای لهکاری هاتی دنیای جبر کو هاوقاس ناو دنگی وی بلاف دبه کو ده برهمین خود جی زمان کردی بلیف دکه کو ده ادبیات ما کلاسیک یا کردی دا جی جیکی گرینگ و قدیم هیه حتی لموصله لحولره لگلک دورن جدا جدا جی لمدرسه آن دا جی عالمتیه دکه مدرسه آن دخوینه جبر کو ده مخلصا ویا کسی کو ده ناف هلبس مجول ببین ادبیات مجول بزانم مخلص چیه برنافک یعنی ده برنافک خود زیادتر باته بکارتینه جبر ویا اوه امجرد بجن ملای باته اصلا اوی حسن ارتوشیه جا عشیرت ارتوشیانه کو سه برهمین وین نوازه نه خودی کر قسمت کو ده برهمی دسته مدانه یاد رهنه کدی دسته بگه او کد دسته وانجی مولودا نبیه کو مولودا پیروز ام هر روزین مهم و گرینگ دام دخوینه او مولودا ملای باته هم دخوینه روزا لیلت القدر جی من مولودا ملای باته ما خوانده یک وقت بیشتر برهم کاویه و جی دیوانی ویهنه یاد جی یاد زنبل فروشه ایجا کامرک باز بکن کو جگونده مالا قادر جگونده مالای باته کو مرف مالا گونده مالای باته بدوی مرف قصیده وی ازبر کرده بدوی مرف بیتی وی ازبر کرده بس نوسا ام پد مشرفن و هرم همی جی پی مشرفه و حمد و سناش بو خدا جی ام کرین جیرانت مروت انسانت کو خدا جی حجی کری نه شاعرینا لینیا ملای باتی زیاده ملای باتی عاشق الرسول جبر کو دیواناوی همی سر عشق نورها رسول اکرم علیه الصلاة والسلام دوی چنده داشی عالمه کی ماهره مولید جی پی عشقی هاتی نویسینه یکو خواندید زانیتن
هموجي نعت پیغمبریه یعنی جبر کو حیاتاویل گل حیات نعت پیغمبریه جی علیه السلام نه ما تشتکی یاریه بکرتاهی ملای باتی ات مولد خدا دوی عاشق الرسولینیه دا وهاد بجید من هبن 300,000 ازمان و دو یک دمی غافل نمینم روج و شف وصف حسنا تاب بيجم صبح وشاب صد قيامة دي بچن هيج نا تمام يا رسول الله رسولي إنس وجن دماهيكا مولد دا دعاء مولد بيجني افتتا هر وقت كي تتا خواندني الجال في شعريت مثلا يتهين كو ايكي جرات بيجن نعتي پیغمبري مش خو ناجهن هم بيجن ما كرتاي دماهيا بيجيتن ای سید عالم سند نور هدایت هیوی دکن جتا ای صدر رسالت محروم نگیر ماج دیوان شفاعت باتی بجهنم نشین روج قیامت قد كنت له ثم شفيعا وظهيرا ارسلت الى الخلق بشيرا ونذيرا في شكلي شعرتي بيتها نصيحتها وهي يعني ما حاستكر هيك دنجي خوش حوالت ما هبن چند بند كاجي بيجن ان شاء الله ان شاء الله زبني مالا جمال ويور جمع مالا جمال كو حاضر كتي اي والله الجال في چند ملاي باتري ديارك مازنا اجبر چه يعني قيمته وي هيا بو ما چه معناته ده هيا اجبركو ام حست کن زاروکت ما میناکت وا یه چیمی ملای باتیب اگر میناکت وا او کسبن یت کو ند دین خدا ند دیانتا خدا اصلا چو علاقه گلوا چندان نئی بلکی دنیای دا جهکی وا هبیتن اما دین و دنیای وا سعادت نوارگرتی بوی شکلی بن او ام خسار بن جبر هندي بوما وبو في مملكتي هميه ملاي باتي دايرك امازنا ام حست كان هر وقتكي يت وك ملاي باتي هموجي بين زانين دا كوش بو بچكن مبنا ميناك ان شاء الله بله ازبني جي معلومه جزير جي ملا احمد خاني ملا احمد جزيريه وجراتي قلت لكم ملاي جزيري شي احمد الجزيري دناف ينوسا باسكن وك روايات جنب بجن وك غوتنكي بجنكو الجزيره دما كنت شو نواز زكاكو كولانا ت ام بجن نجارك هي يا جنب بجن تجارك هي يا جنب بجن خودي دكاندارك هي يا جي زاروك ان ويدركي تسي خداكي بيت مالي جزيري يا شي احمد الجزيري ازبر صانبونه يعني الا كي غوتنه طبعا انا اوتش نما يعني مخابنه يعني نما لجمو شويه قالوا يعني وي حساسيه ما اوجه تا دمك نزيك دا گنده باته بملاي باتي قاوت تقوتو با ازش گنده باته ما صنافكاته هبو و بس كاتو الشعر ملاي باتي زاني انت نزاني مولود الزاني مولود الزاني انت نزاني اگر بزاني يعني نفسه او تو هنگي باتي شخوا ماجي اصلا داس كيسي واكري يعني بقاوي ام وكيت بريما هم تقواتياوي شي وهم زانيناوي مخابن شي بيبر نمايه اما دي ساجي شكر ملايباتي اولياء خدايا الهرم وسط تزانيني يعني شعر زيدتريش ادبيات زيدتري دوست خدايا اولياء خدايا حتى السرد بيجن رسول اكرم السر شعريت وي دستي خوا يه مبارك شوي رادر خستيه اوي طواف كريه تشتكى وها زيدي اما اش خداي تيت بيجن در حق ملايبات هيدا ام حسد كان خدا مش بركتا و محروم نكت القلب چنده بركتا و بدت اثر hani nem memleketi dünyaya hemiyeci inşallah terat ketin inşallah مبعثا مالي باتيكر مالا جمال جي خورو نشته ام صا بيتك جي قدري بكن چه دبز بني والله چه دا كوسا اما اوكاوي باشتر فهم بكن معلوم اما جو مالي باتي نتنه مولود نفسان دي ديوانا قاويا بالريك وبيك هي دوردا بيتن جدا جدا هنا طب ديسا حسكريا پیغمبر ما حسكرنا پیغمبر ما بليف كريه
yani vakko mala qadr jiko yani her away merv tesira peygamber mel ser eseri wi beyti wi dibine nasıl azbe وایە ja mala cemal tekija beji ji diwanawiyete beji nasıl بله خودش کیش ترا بجم اول چند روز فدر همش گروپ تیلو راد بجم ادم حیر قصیده اج مرا بجن اش قصیده هم زیاتر حس یعنی شخصی خاص از که اوکی تماشاوان جی جات سر چاوا سر سر راته چکم تا گوداری بکنه قصیده که وسا خوش و جریان مالای باته به کرم کسی خدا دنیا متعدى نبو حنان لذتان وكيد نبان الدام بدر فركر جكايم جداني مالك خالي قرش هي مرمالي تبو مرنا خنانالي وكي روحات بريزايم وكي روحاتك شاني عذاب حلبو لزنداني هورنينا مفركاني بو أهل قرش بربط بايم جدل بردن في بيري بحشت كاني أول كيري تمرنا خوانا بجبيري غافل بن بدنيايم شوارش كفته هنگوري بفرباري سرجوري تده هرچی تو مجبوری حچی روجال تچوناییم تو ده عالم هلی وکیل قبری فدان کلیم تجبار كر وكي عيني لبرقلمي والصرمايم أبي مالي أبي ملكي أبي تشتي أبي جلكي أبي رنقي أبي خلكي تدهلي المرعايم نظر كباب بابيرا حاكم وملوك ميرا همي رازال بنت بيرا يا مرن خورتا چون شايم ندب دنيا بطال ديني عمر زيد ناميني حميجي چون تدبيني لديني خوب كرايم كسي دنيا كريب اشتي وإيمانا سرير اشتي كشيطاني أبي كشتي كلا خلال الصحراء اي والله الحمد لله مالا تا بابا مالا جمال bildik خودش راضی به جبه شبابه جگنده باته ساعتها خوش بزبنی قصیده یا بیتا مالای باته جمارا گوته مالا تا بابا بزبنی ایجا مالای باته حقیقتا جبو ما کردان رومتك ام بحياة واندا اموان يعني عادتي ما نظام من بيجن او كيما كردايا بيجن قدرها ما حياة واندا
hayata insanın vak bicim kadru kıymeta am kadri wan nagrin pişte ko debra o am sadkin şunda aklime teserime li tabi am mekhone ganda wan sala elhamdülillah ana am neviye vak bicim malay batibin am vederen bahsa witkin beyti witkhinin riya ko nişane medaya haskirna peygamber me nişane medaya am biçave seri xod bino o am bileftkin ev jibra ew kame be bra mazintahiya ya malay batibe ku hine mekirbe İca malay batı tabi Xudeci razı me bahsa wikir ku ew kakawi heye beytekawi heye wek Fatiha dveje jibra Fatiha ki bixwînin dveje ew xwedayê bê nezîr û zülcelal bê heval û bê misal û bê zewal bo cemîhê mislimîn û salihe بو فقير باتيجي الفاتحة جام فاتحة السرحي وخينا بسم الله الرحمن بدو يعفو مغفرة بك إن شاء الله خدش تجرازي yanlış فهمناكن هاي أظن نخوان دي فاتحة مالي باتيبو يعني أمان متديتة ها لسه خنا بيجي برضه هي ماي بسكن هي ما هذا كمان نماش خو يعني إجا أزبني Evan hem merşika hem kilim. Kilim. Bele kilime jirkiyan bejni. Berek. Berke jirkiyan. Bele. Berke jirkiyan ev ez bawarım seriledan patenta vana filan bevaji vakir nasıl azbeni? Aliye 5 şababı, yet kuş 5 şababı çoya cülemergi vane ve şırnakeci lüveri devam tiki ev kültüre. Evji her kilime ki her berke ki nave ve heye. Her motife ki ve hikaye ki ve heye. Mesela ev Gulsaril bejni, yek heye kesnekerd bejni, yek heye yani her motife ki ve ilmik bu boya kokette çekirin. Bu mesela ev vakul ser muhaseye eme bejin metrekareke neziki meheki xuşke keme atölye zori yani bektini dav be dav ilmik vakte te gotin draçinitin. Bu evji kültüreke hem devam etkit hem jî geç û xuş gelmeyen bekar û yed be iş şaravetkin yani be karê xwe pêktînin. Ev ya mesela kursê ku jî vekiriye hene nasıl? Kurs hene bele. Yeni şaradartiye halk eğitimi. Halk eğitimi, çatome. Vek belediye jî destek edin. Hem jî alîkariye didin wa ji bona bazara wa. Ev jî navdar yani dema misafirê me walilikê kaymakamîtiye û şaradariye û qurumendî çite ya ku em hediye wa diyarî watkin berke jirk yani aliye jirk. Tabii navê berke jirkan li hemî devera hene. Bel. Zêt şekî xwazim ji te pirse. Na mesela te got wek kesên em bêjin di asta em bêjin rêvebertiyê de ne? Zêtir wek diyarî tê dayî. Lê em dizanin ku tu jî bi xwe pir baş dizanî evana li malê me bûn. Nefsa? Nizam neha mane nemane li mala yani jî tenê ana ji bo turistik tê bikaran. Valla yani li mala wek berê hemî mala naekirin. Berê mesela mehfûrê ku em ser rûnistin jî dakê me tevin tanîn. Ev kûnê ku em çon zozana jî her malekê pîreka wê malê xwe kûnê xwe ratçandin. Mêzer me digotê di nava aliyê zilama wê pîreka da terî dîwar hebûn yani bu mîna dîwar ew jî pîreka çêdikir. Niha kültür maye sadece atölye te çekirin. Ev tabi kalite bereci ve beri namaya mesela ev rise bereci kim bu ya? Allah Allah. Tabi ev yani mecd ve on tane biku ev ember devam dikin. Beli. Az bawarım yani o az usad binim. Te حسكرنا كتيا خصوصيش بو بشباب هيزمن hem beş şabab hem şırnak. Derdi de çizmen, çi derdi dayın zaman. Valla em haskiriye memleketin, medvem memleketi xabıdı naskirin hamide veral dünyayı çanda ve kültüra ve folklora ve berken ve hingivine ve netine hingivin şiir ve penir yani em değerin ve bikin marka ve dünyayı bıdı naskir medve nave navçaya me nave beş şababı vakti zanin mala xortaya. Beş şabab cehki xoşa zengine زوزان خواب هوای خواب آوا خواب مسافرپروری خواب مدوی ناوی به شباب وقتی این سر اینترنت نب olaya به دیتن işte berkenvi folklora ve pengivineve şiru peniru zozanu kulil ku çiçeken ve gulu gul sosanen ve
havayı temiz ben askerin. İnşallah dünya ve berine maya medve bu vesile televizyonu programa ve daji hem hemi kesi gazi beyt şavetken bela ben bibinin ku beş şabab çi kadar bacarı ki şirine ve xoşe zozanı çıka xosin zozanı feraşini meydan zengil و meydana kolya bu helbest و şairacı buya yani buya em bejin Civarek. beli buya civarek و helbest xodajı buya ilhamek yani şuara و مجی تابی از پیشا شارداریه جی سروکی میجوان ابوم دوری هزار چفتچیه ما اویه ما هبون ما هنگیوین ارگانیک کارت آنی ما اف هنگیوین جی کر مارکا اشتل یورت لناوا هرمی دا اولی لناوا شرنخی و نافچه پاشه تمام Türkiye'de. Paşeci naham bin Avrupa'da naskirin. Am haskiriye memleketi xaneye, Malatya xaneye, Ansani xane. Medve Ansani me herime yani قنجين وام بدن ناسكرين بله ساعات خوش اسبني والله تاوا للشر ازناتن بالشباب بركو ام ليفياتا نهار شش حف ساعات دوره نص اسبني 2 ساعات ونيفن و 2 ساعات ونيفن بله بله والله حوالي مجمره قوتن اوصا قوتنا دانه تونه داكو ازنا شوف داكي ازهات مقليبان اما قلابا ساعات ونيفن وا قلابان قلابا جي قضا كما پر خوشه هنگوینه وريجي مشهوره اف برگ وريجي تشكرين بله بله ام جيراني هبن ام هاتن قلابان نسكت ساعتك ونيفي وانا ام هاتن ويدك ساعتك ونيف شو اما ساعات ونيف ديجي تبتشي تبتي مخوفين بيش اميرو زوزان ara امد بجنه دراهينه ام دراهينه راحتن سرم ملا صوري وصايش كيفي وبلكه برف هج نيف متر برف العرضيه الله الله بلي بلي اي ما شاء الله يعني جاين بلند هنا بلي انت وزوزان ببركتها تدبيني كيفي وبلكه مثلا هندرا جاشين بويا çiçek ve buna هندرا برف العرضيه yani kart postallıgan bejni belki nif saati fotoğraf ancak bir keşana maşallah هاوقاس رنگینه شیرینه وقت بهشون جغرافیا اولو داره به شباب پرخوشه و اردنگاریا و جغرافیا جی آوان زنگینی و ساجی در خستی هوله آوان عادت کفن شوپی و ین کفن جی جبوکو وندانه برزانه بجی و جی هولک دادن از سری هر تشدی از بجی مالا و آوا به خود پیغمبر کسین کو جمملکتن خواه جوار خو جی خو حز دکن او تخوازن کو او جی به پیش بکه و حول ددن خیرت کدن مالا وان آوابه مالا و آوابه از بینی tabii ne mümkün seri hakiri alikariya çiftçiyin xo alikariya qurumen devleti bejin kaymakameti valiliği ku kalkınma ajansı و gap idaresi ve haya vazirtiya tarımeci پر آلیکاری دان ما هیا کو هم گهاند و مرحله و حضورا و داجی از بیرم خودش و همیا راضی بی و ام سپاسی واجد کن گله گله سپاس اس بینی اف خصوصی خانم چت کنم سوانا افانا نه خانمام چه نه نه خانم چت بله بله جن چت کنی بله جن چت بس جن چت کن افانا هنری ای خانمانه ها جنانه tamamen keda desteği hoş gelme da gelme. Evheri ne nasıl ezbeni? Bele risse bele her yekeci nave menvise ke çekiriyor cemme kayıtlıya gora metakare am difroşun. Bele bele. Zaten yekci ina diyari medvem diyari tabii ki huzura kamerada hem ve vesile ben askerin. Oy mala va va ezbeni خودش ترازی به. Daviya program edem. Başı serçe. Ezbeni ne genci me çoğu mesela nüfusa genci hel çoğu el beşe babi zaten navevi mala gencaya genci mezahfen mukhabın bekarın yani beişin mecib vesile şaradariye medve amjwara hen atölyen tekstile yen wasa و وقتی پروژه مکو اماب کار بخن هنه انشالله خود تعالی فرصت بدت و 5 سال پیش آمدم من نیت از ببین برای وایم پیشیا و یعنی وکم کو هم و ürünün meyit ku marka değera ve hey şir, penir, dev, mast, işte kilim, berek, hengif و هنتشتندیجی یعنی گیاو و دیگه بشه بابه ام به وسیله کوپراتیفا چه بکنو واسه انسان بیکار و بیشول جب کار بخن هر انسانک بکاری کو نام بینه مالا خواه هوجی چه دورا نبید کو
ملت ایمجی کوچبر نبید حتی یکو پیشام کوچبر بویجی مدوم ببین بزوگرن واری خواه و گنده خواه ایشان تا خوش اسبینی و دناب او که دا ناف خبردانا برز شاردار دا و تشکی وظفت کرد گو از ویم وک برای کیوانو پیش ود کرد نگو از وک ویم برای کیوانو مزن بنه نفس بچوکی و دست پیک در گوته یا ساعتا خوش اسبینی خودی پیغامش تازی به خباتتن سرکفتن خباتن و شارداری دا سرکفتن اسپازم ممنون تنجی راستی استودیوی جی سالن چوی تپر بحساب شبابی تاب هنگی کرا سوفیستان و جلوبرگ و شال و شپکین مودیسا هنگی وینه مو برگ جی تدابو ناس کرن راستی بلکه 10 جارا من یوتیوب دا پاش و آنیه سیر کریا من رسمه و تک تک شاندیه نها الجم خواه هلاندنه ممنونه یعنی مدوه ام bölge خواه özellikle خصوصا شرنخه به شبابه اولو داره bütün navçeyin خواه günden خواه zozani خواه nav be nav gün be gün براستی به شباب پر کارلیه مثلا گرماف هیا termal turizm bejni انسان کارم به زوزان فراشینه و لالشی و işte gavadi mago meydan zengil falan و درجه ام جمده ساعت خوش از من اینجا یعنی جمع گوتن جوا دیتن جوا جهاتن ام هوا ام یا دعوتی به شباب یعنی دعوتی که وصاب بالصميمي دعوتی که نه وصاب او که یعنی توریستیک دعوتی که صميمي اون ورن بدره بچاو سری میوانداری یعنی ها وکون هاتنه جیوار خود از ولی از خوازم سا گوتنه که داوی بدم تجی معلومه دی جشنه دا نظام گلو خصوصا تشتی که دوی ام بکن چنه یعنی دوی پیشی ام هرن دیو باوی خواه جموان آلیکاریا فقیره بکن آلیکاریا این اختیاره بکن هرن زیارتا نخوشا که اف چنه وان وظیفه می دوی ام چه بکن سا ایشه سا دقیقی دقیقی کاری به که اجبارا را بکی خودش هواج راضی بیتن ام aslında bereketa Ramazana şerife u ditna evvel şirnexe bu me şerefe ki mazlum bu em gele pet keyif hoş bin seri Ramazanı heta vegavi paçand kelimacı inşallah Xuda bu mecib xeyr bnivîsît hem Ramazanı hemiye hem vaçand gotuna jî inşallah naha ez bejme te sirayeka wê elbette seharê wextî mirov rabît gejin bîn ne gejin bît vê dilê de yuba baş mirovî xweş bît ama gejnê da hiç fırsateka mastira mirov destê wa bigîrît vê carê du carî sê carî maç biket me dilê wan xweş bike yani yani evne nayê mane mesela ya Allah diyamij mi dûre imkanam tine ne eve yani naxir ev heqekî yani xudayî li me kirî wekî eyd dabîte me eger em pêd razî bin û ku xudayî ev eyde daye me gerek em wa kece çi dixwazît em wa jî pêk bînin ew çi ye elbette mirov dilê de babet xwe xweş biketin pê çêb bîtin sedaqeyekê dilê feqîra jî xweş biketin ama eqrebatî tiştekî mezin e vê kesîn vê mirovê nehêlît ew ê kaçeva dê pê xurt bîtin mezin bîtin mirovaniya me hemiya heta mirovaniya dinyayê hemiyê dê ku pê xurt bît eş aîlê heta cîran û mizgeftê û dormanê wê سيلا صلح وسلاحة وحزيرة إن شاء الله سعادة الدين والدنيا هم يلقى آمين. أزبني طبي رمضان دا أم هنك تشتين خوشين بون نمج توجد تراويحا وقت بيجنا خوش خرابيان دور بكن أفغانا جدوي وان تشتين هيمبوين ما دوي أم بيشتي رمضان جي دوام بكن إن شاء الله. أنا مقصد أوا مقصد ومرادة ما كنا أمج في مكتبة رمضان شريف
ما بخوا درسك ورگرت بید کو پشتی هنگی ام پی تسکیه بن hani bu zekatı çıt bejin mali vaji vergire kutu nefsi tu apê temiz ki. Bele. Rojiye bigire kutu hem sıhhati hem xeyri bibini. Her du kal gelek inşallah. Pişti Ramazana şerif jî maksat ew ku em pê dîsa fakîrî ji bîr neken ew birsa me dîtî ew jî pî avayî birsîd bît. Ew terbî û sabrê mel nefsa xwe kirî piştî Ramazana şerif jî gereke ew bête berdewamkirin heke nexweşiyek jî hate serê mirovî ha wextê ez î bi rojî min da ser xatira Xudayê ser xatira wê rojî lazim ez îro jî bide me ser. Saat hoş ez beni. Mala Kadir bildik îro mêvanên bu ser serêm serçavêm ratî ez beni. Xweş te razî be. Cejnata jî nava pîroz mübarek ya hewe jî ya bütûna memleketî hemî û alema İslamê jî hem ya pîroz. Xweş te razî be. Ez beni wisa gotinek wisa te ya cejnê mesajek peyameka te. Ez jî memnûn e me hewa vê derêkirin mêvan û ev mehekê jî til şirnexê tazehiyên şirnexê û navçeyên wê dî naskirin. Mesaja min jî ew ez hîvîdarim ku ev cejna Ramezanê bibîte sedema aştiyê û biratiyê û huzurê di nava bêlga me û herêma me û temamê İslamê û temamê dunyayê heta. û me divê bi vê vesîlê feqîr û bên dîtin, me divê yê ku dilê wa jêk mayî bên silh û silahetê, me divê yên ku ê ku du îhmal kirî, ê ku du ziyaret bikin û vê vesîla eydê me divê keyfxweşî û dilxweşî û huzur û saadet û pêşkeftin bikevê nava dilê me û nava malên me û nava bêlga me hemiyê û ez dîsa memnûnê we me û ez spasiya we dikim. Vê vesîlê ez silav û hurmetên xwe ewilî ji bo gelê me milletê me yê bêşebabê û herêmên Şirnexê û nava Şirnexê û cemîعê dunyayê ez silavê xwe û hurmetê xwe Sersera serçava ez benî tabi em di nava axaftinê xwe de jî me gotibû înşallah ev cejin bive ew kesên ku dilê wan jî hev maye bive wesîle ku divê eydê da dilê wan pêk xweş pêk xweş bibe. Yani mesele ew ku meriv maftar be meriv gav bavêje. Ji xwe ne maftar bî ji xwe gavê jî navêje. Ji xwe gavê navêjî yani. Mesele ew meriv maftar be gav bavêje. Gelek gelek spas dikim ez. Me divê em berkekê bêşevabê teqdîm we bikin huzura ekranê da hêj. Emêra kirin. Ama vê gavê em ê mala te hava be ez benî. Xweş te razî be. Jîrkî kilî xweşkê kemel bêşevabê. Gelek spas ez benî. Mala te hava be. Gelek spas. Yek jî hingivîne bêşevabê. Mala te hava be ez benî. Divê naberê da azana şerîf jî dixwîne ez benî. Belê ezîz Allah. Em ê berê xwe bidin azana şerîf ya Şirnexê em lê godarî bikin. Xwedê qebûl ke înşallah. Mala te hava be ez benî. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salam. Hayy ale's-salam. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme leke sumna ve bike amenna ve ala rizkike eftarna ya Rabbel alemin. Ya Rabbi mecbur rızate roji girt. Ya Rabbi me sabr sükunet işte xwast me ser rizqê te jî فتارة كيرتوش ما قبيل بكيش علم إسلامي همية الفاتحة